أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبت أخونا أقول من مسكتوغا كم أنغارا دوهيجي مغير نماذ فوقا كوريا ميجندني كيرت قرآنا قلون هوريكي علم توغي درستك إغتون أقول من أم فهم وهكذا كاف مبني مكة غباوا لفون سورة تكا أدي مدينة غباوا لفون سورة وهكورة ومن علم من كروا فاوا مسك بلوغ ترين جماع كروا فاوا باي مثال توغي وهك मेरे अगुण में फशाने का मदन्नवा फवाने किरत कुरान उगा एम फुरतम बावाले फुनी कों सूरत तो नोता कों आयत के तो आदि हमें हमें किरत कुरान उगा एम फहुम बावाले फुनी कों सूरत नोता कों आयत के तो हकीकत उगा दो बच्चे अखुने कुरी गलगुंडो में वाकद को मिया मौदुआ हम वरबड़ो गुड़ों तक नेबोरी मक्का का बावाले वुन आयत देनेगतु नोत मदीना का बावाले वुन आयत देनेगतु मुगे मुहिम मुखमुगे तेरेगा हम एगोता किरत कुरानुगे तरुतीब नोता कुरानुगे में फुरता बावाले वुनी कों आयत के कंग आदि कों सूरत के कंग हम एगोता कुरानुगा में फहुम बावाले वुनी कों आयत के आदि कों सूरत के कंग देनेगतु मकी ए कुरानु हुकुम नेरेगने कुरानु दलीलु लिबिगतु मक आदि हम कुरानुगे मतिवर वेगंवा उसलूब कंकन शरो करे मुंगास पावा तरुतीबा मिकंकन अलगुन मेन्ना साफ वेगेंदाने वरफुरी हमा फायदा हुरी दरुस्ता का वेगेंदान मकीरत कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले फुमुके एम्मे कुरिम बावाले फुमका नोत एम्मे फुम बावाले मुगे दे माने अलगुन मेन्ना पूरे विधान एम्माने की ए किरत कुरान बावाले गे फेशुमे गे गोतुं एम्मे फुरतमा बावाले फुनो आयते की कोबातो हमें गोत किरत कुरान एम्मे फहुम बावाले फुनो वहिय की कोबातो अनेक गोत की किरत कुरान बावाले फुमंगा तरतीब की कोबातो किरत कुरान गा एम्मे फुरतम बावाले फुनो आयतो फेशिगिंग एस किरत कुरान बावाले विनिमेंदिंग किरत कुरान गे तरतीबो देने गतुं नोता एकमुगे मच्चा कुरेवें हुरे मसक्कते कोगे दलील होदु एगे सौबुं कुरिंदन्ने विगोता किरत कुरानुगा कंकन शरो कुरेवेगेन दियई तदरीजी गोतेगा फहराव कमकुं हमें बाइक कंकन शरीयतुगा कांडेलिगेन दियई एकमा गुळुं हुरी एकी मरहला तके कडतुकुरा उसूलुगे मत تبفون ورقنا عم قتجا إيوة فوان كيرت قرآن وجا إم فرتما باوال فنو آية كي سورة العلق فرتما فس آية كما مدوجا تقرأ ركو خطباجا أدي خاصة كو رمضان ما هو كي كده درست وجا إيوة دعنا أي حقيقة توجا مي موضوعا جنيه فهوري واقع ترين هما إم صح واهك إم بما أقول منا زمان السورة إنجي فاميوننا أوتوماكي أي هما رجل أوتومي هنا مس أقول من مي موضوعا بين إهن رأيوت النوتة بين إهن رواية توجواكا دنوالنا سوبكي فهرجع أقول من الدماء فتكم كيالبي ليومكم نوتة فهرجع كمس ميه كبندا بندمكم أقول من فشور من مدور ريدان كمتكا مفدا واها كبس إبهوري كما إهن نما اسميجا أقول من بودا بوروا غوتكي كوباكان دينغاتو متكا أدي الله سبحانه وتعالى سورة العلق فرتما فس آية باوال فواف ميوني إم فرتما محمد صلى الله عليه وسلم باوال فنو وحيجي قطوكا ألقون واني مي حادثة جواهكا فرتما درس كدكاف ألقون منجي مي سلسلة جي فرتما درس ألقون من واني مي حادثة جواهكا دكاف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتما وحي لبيودا جنو ما كله يغفانو جلوبت أبي كملنا إكوغا එකමනාගේ බොඩබේබේගේ දරිකණු වරකත් බුන් නෞෆල් ගරිහ වඩාගෙන් එදකෙවුණු වාහකතෝගේ
wahaka nangatumge tereg algon menge de sheikhun maneki al imam al bukhari al imam muslim debe kalunge sahihuga niruwa fawa aisha radhiyallahu anha ge riwayat balla algon menge ma kamana aisha radhiyallahu anha ekamana islami ilman islami fiqhan islam dinuga ta'aliman ekamana ge farapulun koffawa manfa ge bodukan ekamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafuga duniyega gina zaman tega hunnewumge sobu mi gaggandaka dannawa kama vanama ekamanaage handuma furu nuhunna nuwat ekamana duniya wadaves nugannawa iruge wahake manigi furatama wahiga baawale vunu wahaka ekamana riwa kurawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun mi hadisaga himeni wada gannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge emme furatama ambikambalun khadija radhiyallahu anha ehnamas riwa kurawani algon menge anim makamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge anin ambikambalun aisha radhiyallahu anha ekamana vidalwani awwal ma budiya bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa furatam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahige fashumek gotuga annam fashi tedu huwa fem furtak algon memani mi mawduga hama tanawasko wa kadakkafa في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح هم دوهاج إرو معكوغا هندونوغي أليكما هندونوغي إرا إكوغا فارو وجين أن فدان إكاليك فان هيفول لو مفوغا هوفن فلوغا فينيودا غنوا إيش تدوغين آده مانكي هوفن فلوغا إكاليك فان دكودا غنوا إكاليك فانا دوالوغي أوغوتوغا إكامين إيغوتاكا هنجاغين داتا فينيودا غنوا ثم حبب إليه الخلاء دين إكاليك فان لو بفلو كورذبيه إكاني بوداغين نوما فكان يأتي حراء دين إكاليك فان حراء فربديه وداغين إكاني إنما الله سبحانه وتعالى ألوكان أدا كورو مغتون فيتحنث فيه الليالي إغوتا ريتك فاندين ألوكان كورو مغا إتانغا هيدا كورو ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة دين يفوغا إكل إغفانو إغوتوغا إنوافا خديجة رضي الله عنها أريها وداغ النبي إغوتا تقراركم إكل إغفانو حيرا فربدي وداغين أنكا إمبوري وداغ النوم جندبي إغوتا وداغين إغوتا إنوم جندبي جندوم جتريغا فجاه الملك دين جبريل عليه السلام إكل إغفانو غريها وداغين vidalwi iqra kadek fanu kiyawa vidalwash qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ma ana biqari dan rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korviyati man kadek fanu vidalwi manaki jibril alaihi salam ad nabi me ma ana biqari man kadek fanaki kiyawa vidalwe wada gannawan engi wada gannawa bekanno no dene wada gannawa bekanno mitono murade ki ei manaki man kadek fanu kiyawa vidalu nuwana mekenu timan kadek fanaki liyankiyan denawada gannawa bekalaki men nune ekalefano edannon fa akhadani faqattani hatta balagha minni al jahd denti man kale gfanu ga hashikoluga ekale gfanu jibril alayhi salam baddama levevi timan kale gfanu ge hashikoluge emmeha bar dande mane ki timan kale gfanu ge huriha hashikoluga huriha ware danden ekale gfanu timan kale gfanu ge hashikoluga بدما لفبي يفوغا ثم أرسلني فقال دنتي من كده فان دو كل لفو مفوغا ودال ويقرأ كيوا ودال واش أقولو كوري ريتوغا دنا فان جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إكده فانوغي أصل سورة دكودا النبي إكده فان فيني ودا كتوم مفوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم دنجي تورتاني فيني ودا نغن واكما حديث كوربن maniki hatar oderes wani baddaf ekare gefan liberda gembe hasate kafiyafo mi bahaka taka algon membani ishara kofa efo gane kas du kolum fomi vidaloni iqra kale fanu kiyawa vidalu wa fa qultu timan kale fanu vidalu me ma ana biqari timan kale fanaki kiyawa vidalu wada gannawan denedwa be kale kimenun faqattani athani hatta balagha minni aljahd devna faram besame gota timan kale fanu ga hashikoluga baddawale veviye timan kale fanu ga hashikoluga baru dande
ثم أرسلني إفوغا دو كل ما فوغا ودالو اقرأ فقلت ما أنا بقارئ أنا كاست من كدفانو دنبي مي تمن كدفانكي كيوا ودالو إنكي ودا غنوا بكل نوني موي إغوتا تمنا فاربس إكن كربوا أدي تمن كدفانو دو كل ما فوغا جبريل عليه السلام ودالو اقرأ باسم ربك الذي خلق كدفانو كيوا ودالو واشي كدفانو جي وين ربكم غاوا امها تكتي خلو كرفي ربك اسم فلو مي فرتما باوا لفو حتى بلغ ما لم يعلم معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حسابا ودالو دفبي فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجو فؤاد رسول صلى الله عليه وسلم بيرفلوگم وڈاگم وا حال ಕೊಡುಗ ekadege faanuge hippulu tele haadu koduga ekadege faanu mi ayetta kagen emburi wadaginne agondu wani mi hadisa tafsir ko tibe funna furatama duhuga dannawa faden rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagin aisha radhiyallahu khadija radhiyallahu anha garihuga dennevi kama bebbe kanum bura velvani hama evugutuga zammiluni timan kadege faanu raja aluwa forwa devwa nuwata devana fahara feni wada genneyum kam wes babbe kalum weda kommekas rasul sallallahu alaihi wasallam yam furatama adam mikanta dimauma guligin adi khas ko algon dannawa fawani wahige ki baawetto gawa ka danno mandiru wahiyaki ay warabbura libigatu meke rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunu musumuga ekadege fana wahi baawale bunu fadan fini musumuga ekadege fana wahi baawale bebe rugawes ekadege faanuge hashikolon dahillagen deye tiki jaha waran ekadege faanuge muunu fulun ehmema buraheli kamek gotuga ekan beleifa owe komekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen khadija radhiyallahu anha mi habar kuravu mafahuga den edebe kalun nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khadija radhiyallahu anha wadagen nabi waraqat bin nawfaluge ariha e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korum gende ti man kadege faanu halaku wejje ti man kadege faanu halaku edan kaari wejje birfulugem wadag hinduga khadija radhiyallahu anha e kadege faana ufawer kamge khabar devwa hingama jessawadem gotum vidalu me gendawani kadege faanu la kalla wallahi hama hila hennakun nuwane kadege faanu halaku e gen nudanete kadege faanaki gatima kamu gulun damahattawa bekadeke mehmandari ada kurabwa bekadeke kadege faanaki yatimunna miskinunna kaan devwa adihama ehme kadege faanaki mistakunge meduga islah kuravuma masake kurom gendwa bekadeki kommegas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tedweri kama ekadege faanuge ahda wafateri kama wa'du fuddewma mihuriya kankamege matin handuma koddewma gende ema furatama riwayataki aisha radhiyallahu anha ge riwayat de sheikh imam bukhari ya imam muslim riwa kurwa fawa riwaya ay algon men kurimves mi danna fada kirit qur'anu ga em furatan baba levuni suratul alaq furatama fas ayat dembuna beni kirit qur'anu ga em furatan baba levuni suratul muddathir kamuga ayves imam bukhari ya muslim ga riwayat abu salama ge arihum asfawani timan suwal kurime jabir bin abdullah radhiyallahu anhuma mane ki jabir gafana suwal kurevime kirit qur'anu emme furatama baawale vuni kon ayat taketonota kirit qur'anu emme furatama baawale vuni kon tanetto ekale gafana vidal mane ki jabir gafana vidal we ya ayyuhal muddaththir mi surate baawale vuni mane suratul muddaththir baawale vuni fa qultu aw iqra bismi rabbik اقرأ باسم ربك نون توي دين إكليك فانو ودالوية أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام بيكلنا رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرب وفاوا حديث بس فلكيا دي وفانا مي إني جاوزت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستنبطت الوادي رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني تمن كده فانو حراء كاريغا ونيكو
timan kadege fana isharat bejje timan kadege fanu ge arihu ehma timan kadege fanu etam mitana ballawal vem wadi ge teren ekadege fana hilame vuma akuga kurimachcha adi fahata adi kana farata sha wa farata timan kadege fanu ballawal vevime thumma nadartu ila as-sama yafu timan kadege fanu uda ballawal vevime fa idha huwa mitanuga huwa ge maqsad ke jibril alayhi salam فاخذتني رجفه دنتي من كليفان واقع بيرفلوغم وداغم فيمه جبريل عليه السلام فني وداغ تما غولغن فاتيت خديجه فامرتهم فدثروني تمن كليفانو دن ادي وداغن نويمه گندور ودي وداغن تمن كليفانو غاشكولغا رجا علوبوا نيوا كرفما اون كورين دن فدا mi riwayatuga mewa gotak kama bay bekelum bore wada gannawani raja alwuma rasul sallallahu alaihi wasallam edi wada gannawa afwani fa anzala allah denti man kale gfan ekamana gandur koluga waniko bawal wafi ya ayuhal mudaththir qum fa anzir labata khunna emme makirat qur'anu ga emme furtama bawalum bawale famiwani hira farubadaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam innawani ko fahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hiraage kaarin hilam ve wadagen ekadefanu ballawale ekadefana feni wadagen nebi kuridu ahuga wadagen nebi malaikata anika miyadus wadagen hunnawaniko den ekadefanu birfulugem wadagen abaha ganduwara wade wadagen khadija radhiyallahu anha yadannawani timan kadefan raja aluwa niwa koddebwa ekadefanu ehal koluga waniko den allah subhanahu wa taala mi ayatan ibawale vevi يا أيها المدثر قم فأنذر مانكي رجع علوفان أنه كليك فانه تدوه ودا غنوا أدي إنذار كربواش مستكونا دينو جه تبليغ كربواش اما كورن دنو فدان مي تنوغا جابر رضي الله عنه اكليك فانه جواب دفني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كربوا فوا واهك فلكم اكليك فانك وسني ودا غنوي گوي مالك جبريل عليه السلام وداغن فرتم وحي گوتوغا مي विदाळवे देवी مي मुद्दसिर सूरत एना मस हकीकत की पूरी के सागोड में इशारा कोल्ली गोता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम फरतम बावाले फुनी सूरतुल अलq फरतम फसाय एफहुगा दुवस कोले मुद्दत दिया कुरकुर मुद्दत वही मेदुकेंडिगिं एफहुगा अनिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरागे क्यारी गो हुन्नवनि कोन जिब्रील अलैहि सलाम फेनि वडागे कलेफान अवश्य वडागे नेवी गंडु वरकोला दें कलेफान रजा अळुव बैग हुन्नवनि कोन अल्लाह सुब्हानहु व तआला खदीजा रदियल्लाहु अन्हा गे गंडु वरकोलुगा एकलेगे फान वनिको मि आयत बावाले वेवी ए एकमना वेस लिबिगेन दिया शरफेगे गोतुगा अगुन मन्ना फेन्नन एबई इलुंबरी बयान कुरवा फवा बसफुलतोगे तेरेगा हमे गोता इमाम बुखारी मुस्लिम निरुवा फवा रिवायतगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मेदुकेनुमुगे वाहका बयान कुरवाफा देन हदीस कुरे बैनमा अना अमशी समियतु सौतन तिमन कलेफान हिंगवा फडागननको अडिंग इसवी मिन समा فرفعت رأسي तिमन कलेफान गेस्तरफुल उफुल्लवा बल्लवाल विमे فإذا الملك الذي جاءني بحراء तिमन कलेफान हिरा फरबदाग होलागा कुरीगे इन्नवनिको फेनिवडागेन्नेवी मलाइकताए मियदुस फेनिवडागेन्नेवी देंति मंकलेगे फानु गंडुवर वदवडागिन ಅದಕ್ಕೆ ವಡಾಗಿನ್ನೆ ಗೊವ್ವೆಸೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಬ ಜಾಲಿಸುನ್ ಅಲಾ ಕುರ್ಸಿಯಿನ್ ಬೈನ ಸಮಾಇ ವಲ್ ಅರ್ದ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಇಶಿಂದೆ ವಡಾಗಿ ಇನ್ನೆವಿ ಗೊಂಡಿಕೊಳೆಗೆ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ದೆಮಿದುಗ ವ ಮಾನಕಿ ಎವ್ವೆಸನೆಗ ನುಜೆ ಗೊಂಡಿಕೊಳೆಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಇನ್ನೆವಿ ತಂತಿ ಮಂಕಲೆ ಫಾನು ದಕ್ಕೆ ವಡಾಗಿ ಇನ್ನೆವಿಮೆ ಫರಜಅತು ಫಕುಲ್ತು ಜಮ್ಮಿಲೂನಿ ಫದಥಿರೂನಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಫಾನ್ ದೆನ್ನೆವಿಮೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಫಾನ್ ಹಸಿಕೊಳುಗ ರಜಾ ಅಳುವವ ನಿವಾ ಕೊದ್ದೆವ್ವವಾಸೆ den ebe kanun manaki khadija radhiyallahu anha raja aluwa niwa koddebbi mitanuga ya ayyuhal muzammil kamuga wes adi ya ayyuhal muddaththir kamuga wes mi de lafzaki wes ei hama raja aluwa gen niwa me wadagen onnevi kadege faane fanzalallahu ya ayyuhal muddaththir den allah subhanahu wa taala ya ayyuhal muddaththir surah bawalevi එම අගුල්මන්න මී දෙරිවායන් එක්කොල්ලීම එංගෙන් මිදනී හගීගතුගා තරුතිබ් එම
ಜಾಬಿರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎ ರಿವಾ ಕುರವ್ವ ರಿವಾಯತುಗೆ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ವಹಿ ಮೆದುಕೆಂಡಿಗೆನ್ ದಿಯ ಕುಡ ಕುಡ ಮುದ್ದ ತಫೋಗ ದೇವನ ಫಹರ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ವಡಾಗಿನ್ ಬಾವಾ ಲವ್ವಂ ಫೆಟ್ಟೆವುನು ಬಾವಾ ಲೆಮುಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಬಿ ಕಮಾಗೆನ್ ಫೊನುವುಮ ಅದಿ ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆನ್ ಫೊನುವುಮುಗೆ ದೆ ಹಾದಿಸ එහෙන් ගොතකද්දන්නවා එහෙන් වෙකින් ඉලුම් මෙරින් විදාලුවනි නුබ්බි බි ඉක්රා බිස්මි රබ්බික් মানে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক মি আয়াত তাকুন্নে একলে ফা নবী কামাগন ফনুবুনি মানে ফরদম ওয়াহি একলে ফা না বাওয়ালে ফুনি ফা উরসিলা দেন একলে ফা রাসূল কামাগন ফনুবুমুগে আয়াত কে ইয়া আইয়ুহাল মুদাথ্থির কুম ফাআনজির এই তাবলীগ কুরমুগে আমর আমা তাবলীগ কুরমুগে আমর ফু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি আয়াত তোগা মি আন্নানি ইয়া আইয়ুহাল মুদাথ্থির এ রাজা আলুবাগ অন্য কলে ফানে কুম কলে ফান তেদু ওয়াডাগন ফাআনজির දෙක් අදි ඉන්දාර කුරවවාශ තිම්මන බස් ෆුලක් ගොතුගා ඉලුම්බරෙන් ගෙන්නවාෆා මේ ඔන්නනි සූරතුල් ෆාතිහා කමුගා එම්මෙ ෆොරතම කීරිත කුර්ආනුම් බාවාලෙ වුනි හතරෝන බස් ෆුලක් ගොතුගා කීරිත කුර්ආනුම් බාවාලෙ වුනි බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් කමුගා මේ දෙ බහවස් රිවායත කොමසරකන් එබුරි එහෙනමස් මේ දෙ رأي النوتا مي دبس فلان أسفوا رواية كي صح رواية كنوم أدي إيه تورون عائشة رضي الله عنها يا أدي جابر رضي الله عنه جي رواية أقول منا ميا خلاف قتك صح ما قوم فين نجبور ما نكى مي أقول من أستوجا مي علمه جي فون كما إسلامي علمه نقول ومن مي أنني ميها ورقة كوكا مي همتي بفا بيكم ميهم دكالا واها كنوكا بيجي خيانة في كرة إجوتا ميكان كموجا ببينو في كم ميه فراتون كم واهكين أكموجا ويس مجد إما أقول منك مدينة وإم خاص إكمكي سند ونوت إسناد إهم بيجي أقول منك سلف ربيكلم ودالوني الإسناد من الدين سندكي أي دينو كتيرم واقعك كمان دين أي لولا الإسناد إسناد نوانما لقال من شاء ما شاء نعم لقال من شاء ما شاء إسناد ننما كم ميه كوس ميه كبينو كم متى مدينة بيقولون كيان إن كيه كجاعة لو بتخونه أقول منجة أمته كإلهم من النودفوا خاصة كم أمته كوري كلوجة بيكلون بيكلون مسك بقول كورفون فتوي مدين حماية كورفا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أمته كفهم كلا همه نوتا أمته كفهم أن ميستكون همه نقول كدفوم هم بقين එබේකඩොන් කුරවෙවි දුනියේගේ මීස්තකුන් එබෑමිහුන්ගේ අමිල්ල එදුන්තක කුරා බාමතුගේ මසක්කෙප්පුලන්නු වඛුරවි හයාතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බද්දල් කුරන් ජෙහි වඩා ගන්නවා නකන් ඒලාගේ හදුරතුගා කුත්තන්කන් හොද්දෙවම මසක්කෙ කුරවවා බේකලුන් කුරවවා ෆදා මසක්කෙප්පුල්තක ඉඛලාසරි මසක්කෙප්පුල්තක නතිජා එකි අල්ගොන් මෙන්ගේ මිදීම් වනි සලාමෙ කුරේෆා හිමාෙ කුරේෆා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යා බෙහෙ ගොතුන් බයක වාහකෙන් හදාගෙන් ෆතුරම් ෆෂාෆියා අදි මි ඉල්ම කුරවේ මසක්කෙන් ඉතුරු වෙගෙන්දේ ඒ රුගබස් සවබකි එෆද වාහකතකෙන් අන්නම් ෆෂීමා එබජෙහෙ ඒ වාහකත දුරු කුරන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යා ඒ කුරවේ නිස්බතුන් එකදේක ෆානෝ බරිය වඩාගෙන් වාකන් හාම කුරන් දීනුගේ නමුග බයක වාහකේ දක්කන් ෆෂිකමුගා වියස් එහෙම බීමා අල්ගොන් මංගේ ඉලුම් මෙරින් වනි hadis toge darajata kanda aluwa adi en komme wahake kan ebekalu sual kurwa sammu lana rijalakum tiyabamihum tiyagena wahaka genota tibati gena hadis ge nuta basfuluge sanaduga tibi bekalun naki kobakan vidalo devas adi hame hemme komme bekalege wahaka ennu ebekalegge wanawara ebekalegge fatifusha ebekalegge huriha kankame deliverdagen tibbawa mi ummatuge khasakon hadith ilmuge ahulu werin algon menna hameya foittaka hameya mi hadista naqulu kurabwa fawani ema kurin algon denne wi gota mi har algon menge kuri macam miya hataru basfuluge teren algon menna burawa maraffaseha sawbaki riwayatan algon men ekkollima tartib kollima algon menna fenige midani aisha radhiyallahu anha ge riwayat imam bukhari ya muslim sahamagun neruwa edebekalun ittifaq wadagen fawa riwayat gotuga riwayen ove ekamana ge riwayata
ಜಾಬಿರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರಿವಾಯತ ದೆಮೆದುಗಾ ಹುರಿ ಬಹುಗೆ ತಫಾತುಗೆ ಹಗೀಗಿ ಮಾನೆಕಿ ಎಯಿ ಫಹುಂ ಹಿಂಗಾದಿಯ ದೇವನ ಹಾದಿಸಾಗ ಮಾನೆಕಿ ವಹಿ ಫುರತಮ ಬಾವಾಲು ಮಫೋ ಎ ಕುಡ ಕುಡ ಮೆದುಕನು ಮಫೋಗ ದೆನ್ ಫೆಶುನು ವಾಹಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಎವನಿ ehnya fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurigagon dennevi gota ekale fa raja aduvwagin niwa wadagin onnevi mi devana baawalewumuge cerega nota devana baawalewumuge kuri dengoti kirit qur'anuga emme fahum baawalewunu baawalewumaki kobat maneki mitanu galgon me mihar mi waka dekki kirit qur'an baawalevven feshunu iruga emme furatama baawalevunu baawalewumuge wa miharu den algon me jehelani kirit qur'an baawalevi nimi emme fahum baawalevi baawalewumaki kobata purin algon denne fadan mi emmana anemmaneki kirit qur'an ekkolun anekkola furatama baawalevuni den ya jegen baawalevuni den ya jegen baawalevuni en gos nimenden etortibaki kobata emme fahum baawalevunu kama bay riwayato gas fami wani ayatul riba imam bukhari neruwa fa riwayat ibn abbas radiyallahu anhuma ge arihun kalefan vidalwani akhiru ayatin nazalat ayatul riba emme fahum baawale vunu ayataki ei riba gat etonuga ekalefan ga maqsadaki baqara suratuge ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mi bakara surat ge dusata haddiha avwanay visnawat agondu miharu mi genna tartibun tibe funa war muhimmo message en anakas libigen dan ema imam bukhari ne ruwafawa ibn abbas radiyallahu anhuma ge riwayat ga mennani kirit qur'anun emme fahum baawale vunu riwayat kinut ayataki afwan emme fahum baawale vunu ayataki riba ge ayate e ayataki ay ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba ay baqara suratuge 207 haddiha avwanay ehem bas fuleg gamiyonnani kirit qur'anun emme fahum baawale vuni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun e imam nasai adibes enum bekalun hama ibn abbas adi sa'id ibn jubaira mibe bekalun arihun riwa kurawwa fawa riwayat mane kimar ibn abbas ke debas fulan algon menna fenijje adi hama hemme mi debas fula bala iruga en ayat ki baqara suratuge 207 haddiha avwana ay devana ayat ki 207 addiha evwana ay 207 addiha evwana ay timmana bas fulaki kirit qur'anuga emme fahum baawale vuni darani ge ayat kirit qur'anuga wa emme digu ay ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu mi ay baqara suratuge agol me fennana miharu mi madina musaftauga esfa ekko furifa onna ayat ei darani ge wahaka bayan qurwa fa ay mi riwayatuga mi annani sa'id ibn al-musayyib ge arihum timan bekalunna hame khabar asfawe darani ge ayan Allah subhanahu wa ta'ala ei emme fahum baawale vi ay gotuge labwa fawani ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu miyayataki 207 addiya devana baqara suratu mige kuriga ei 207 addiya evvanay ege kurin riba ge wahaka fishing ayataki 207 haddiya ashik hame godan haddiya nuwai 207 addiya ema mi oleni tartibun asuri ayataki mane ki 207 haddiya avwana ayatun fishing 207 addiya devana ayatuge wahaka edemeduga huri ayatoga wahaka miharu mitin riwayatuga mi dekeven emi komme basfule wakin nagafi ya algon menna fennani ebbas fulegga vejjiya baqara suratuge 207 haddiya avwana ay ane bas fulegga vejjiya 207 addiha evwana ay ane bas fulegga vejjiya 207 addiha devana ya mane ki emme digu ay mitin riwayat algon men balali ma kurin algon dennonu fada mi fennani jehi jegen huri ayat take baawale fawata nota ayat take wahaka
naqul kurawigin aata anaka de riwayaten ebove ibn abbas radiyallahu anhuma ge arihun as ehmima miga mi anna tartibaki mi daranige wahakaga asfawa emme fahu basfulaki ei daranya begotun asfa miyodigu ayate daranige wahakaga asfawa basfulak emme fahu basfulaki mi ayate ribaya behegotun qur'anuga baawalevunu emme fahu baawalevumaki ei bakara suratuge 270 avwana ayata ege fahatuga era e ayata guligen huri ribaya behe dem wahakatan himene ane de ayate ege fahatu goin ayin mi sateka addihe evwanai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mi tartibuga nuwata mi ayatoge tereng emme fahum baawale vunai den e fahuga meti daranigai e mitim waha kalgun men ekko jama kollima algun menna ta'arud nufennani komme bekada kos neruwa feyoti e bekada kan libiwadagen fawa ma'lumatuge adiga emme fahu ay gotuga wa ay ibn abbas radiyallahu anhuma mitaga e bayan kurawani furatama riwayatuga ribaya behe gotum baawale vunu emme fahu baawale umaki eye fahuga ribaya behe itur hukume baawe nulevve kirit qur'anuga emme fahum baawale vunu ayataki eye sateka adui sat addi evana ayate ey wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun e mi hisaban algol menna fennani min komme riwayatege suri khassakame ehnnuniya emme fahu ayate gotuga buramiveni ei waki mawduwa ka behe gotun khas we faane hame kani handan koddinumuga ayate gotuga miyo sateka addiya evvan adu sat addi evvanai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah hataruna bas fulaki ayatul kalala ge waha kalgon men navani de kayfa ayatul kalala ge de ayatun onnan en ayataki puri koluga baawale vunu ay man ki nisa suratu puri koluga anin ayataki nisa suratu ge emme fahu ay algon men fahu ayatu ge waga dakka fawane ei hunu musumuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari macca baawale vunu ayatakka muga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fawe umar ge fana umar radiyallahu anhu sual koru mun gendevi timan kalifan sual koru mun gendevi me kalala behe goto man ki mihe ko marwa iruga muda hurfa enage muda hagwa evs farate natijayya dinkineto kanta qur'ani kama timan kalifan sual koru mun gendevi ehme ma barabun azib radiyallahu anhu ge arihun riwayat asfa me kalifan vidalwani emme fom baawale vuni kirit qur'anuga yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala nisa suratu ge emme fahu ayate ema mitanuga astuga al barabun azib radiyallahu anhu ge maqsadaki nota mafhumaki waruta muda behumuge wahakata eha hisabun nimuni manike waruta muda behuma behegotun asfawa emme fahu ayataki nisa suratuge emme fahu ayate ay yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala ehmima kurige riwayataka algon men jama kuramun gendani elumere migota maniki min komme bas fulegga waki khasa maqsaden eba inde ei misalaka waki mawduwegga wahaka dekewunu wahaka dekewun nimmalumuge gotun asfawa bas fule demmiyoti ehen riwayatega kirtu qur'anun emme fam baawale vuni لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قص سورة نمند سورة براءة توبة سورة ام فهو دي آية مي دي آية ام فهم باوالفوني أي مستدرك أبي بن كعب عليهم آسفوني كيرت قرآن ام فهم باوالفوني مي آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سورة نمند أنا متنوغا مرادكي أم فهم باوالفونو آية مي بدار إيجا مانكي توبة سورة أم فهم باوالفونو آية متنوغا مرادكي توبة سورة أم فهم باوالفونو أم أقول مدني فهرجع ميهكو نوت أقول من بلا إتشكون نوت كيا إتشكون نوت حديثكم أقول من نفندان من رواية kiye tanuga qur'anuga note me fom baawale vunu riwayat ki note ayat ki miye mi gotan on riwayat ga emme fom baawale vuni mi ayat e gotan wajjiya ege mafhuma ki note murada ki mi huriha riwayat ki gitere sah riwayat ekma vanya jamo korevigen asfawa jama korevi ege macha riya koreve hukume ege mane ki mitanuga
mer tawba surate ki eki faharu matin baawale vunu bodu surate digu surate ehmima e suratu ga baawale vunu emme fo baawale makila qad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim mi fahude ayat ei ehen riwayat ko anaka algon man mi basfula baru libeka muallif gennawa febave imam ahmad ge musnaduga ekele fanuge darikalun abdullah zawaidu goto gennawa man babba fulu liwwa fanota jama kurwa fanwa wahaka fulu tapte no riwayat ko tereng darikalun gen neruwa fawa riwayat ko terega zawaidu ge terega ekele fanu gennawa fawani ubay ibn ka'b radiyallahu anhu gari rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyama vidalo wada genneviye mi de ay laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sura nimende wa huwa rabbul arshil azim fi akhir surati baraa ei baraa suratuge nimume not baraa suratuge me fom baawale vunu baawaluma bayri me to ganna gotum hame gotum maida sura kamugo asfa ebahori qur'an ge me fom baawale vuni imam tirmidhi ya hakim neruwa fa aisha radhiyallahu anha garu neruwa fa riwayat ga al maida sura kamugo kirat qur'an ga baawale fa wani me fom enamas mitanu ga jawabaki halal adi haram kande elumuge ayat toge teren not sura toge teren emme fom baawale vuni maida surate ke kirit qur'anuga emme fahum baawale vunu haram halal kandelumuge ayat baawale vigin ay algon menna ekan inge kande eligen hajjatul wadaa uga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga macha baawale vunu maida surate ke kuri koluga ayat ege terega al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam deena mi ayat ves baawale vigin di emima maida suratuge mana mitanuga koreveni mi kiritu qur'anuga hukum kande eluvum mane kiden ege fon hukum fule bawe nulavva ei muradaki mitanuga maida surate emme fahum bawale vunu bawale vumaki mane ki maida sura bawale ma guligen waragina ehen hukum ta kurim bawale fa ovejjikama wanama ebahuri mansukhu we faves ege terega himene bay ayata agolme fahun dannawala na enamas maqsad ki mitanu ga riwayat ge mafhum ki ei kurin denne gota hukumta kande eluvumuga emme fahum bawale vuni maida surati hame gota bunebe al imran suratu ge fahukolu ge ayat kama fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd mingos sura nimenden mihira ayat kamuga enamas mi ayat ka behe gotum wes asfawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala bawalum gendawa fa ayat toga firihenunge nan gennawa fa bawale fa hunna ayat mi hunnani ammu gotekka mane ki hussekani firihen jinsa hagigatuga arai bawge uslub nota usulei den algol mem wes hama amuko divehi bawgas benu kon ule gote evva hake kun amur kura kama vanya tiebe frunne eliye fo vedan hame gota me ehm bas bawga sbenon ko mule usul khasa kon are bawga mukhatab e gotan akamu ga wese ga mafhuma ki angen firien de jins enamas ekama medu rasul sallallahu alaihi wasallam ga arihuga ummu salama radhiyallahu anha kurve sualaka guligin allah subhanahu wa taala mi bawala wafa mi wani mi fada bay riwayat hurma ga adi algon men iradu kurviya dengo regas ko ko mi mawduga waka dakala fun malani duwa ka allah subhanahu wa taala algon men ge huma adi vumuga baraka allah algon men ni hebas adwa adi heba amal kura baykam ga levu wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.